Ah. Siswami ibizo lami ngumandla ngokwamngoniswa ngomtshebe.com ngokwaziwa this is Identical Force ihlelo elihelebha abantu mayelana nemiraro abahlangabezana nayo. Sibhalelwe ngudade engizokuba ubonyana asondele mhlambe noma ungangidlalela la. Udade bisho ukuthi usibhalele ehlelweni Identical Force wabawa ubonyana sizomhelebha namtjana wabawa intervention yethu. Yeke ngizokunikela yena ithuba nje just aveze ukuthi why sila and then we'll take it from there silake sivamile. Dadewethu ngiyakwamukela ehlelweni Identical Force bengiba ubonyana wazisa ababukeli nabalandeli be-Identical Force kubana ungubani wakwabani nokubana kuba yini silapha namhlanje. Okay, igama lami ngizibongile Chabangu, ngihlala eThula. So ngibize abantu ba-Identical Force mayelana nenkinga yepasa. Sihlala nomani ekhaya simthethe ngoba angasi-right, isimo sakhe singasi-right, singacaleki kuhle. So simthethe njalo uyagula and then asinapasa, asifuni umusa ekliniki. And then so sabawa ukuthi ulindiwe asibawa ipasa la kamani. So ulindiwe akaphumeleli ngepasa and umani akaholi isasa. Ikhathi lakhe lesasa asilazi luphi nasimbuza ukuthi ikhathi bakasasa bayivalile iluka ngiholo wakhe. So sizobuza ukuthi ngiba ulindiwe ukuthi atsho ukuthi sibere kanjani la ngoba ipasa asinalo. Umama kasifona ukumusa ekliniki ngendaba epasa. Sizamile ukumhelebha yena la simhelebha khona because konje ungcono uyalulama but unokuba nesikhathi la athi khona uzwa ubhlungu emzimbeni. Asifona ukuthi singamhelebha nathi ngoba asifona umuse ekliniki. So besize ulindwe mayelana nepasa. Siba ubuza yena ukuthi ipasa likuphi ngoba asikwa kuthona sikhuluma ngendaba epasa. Nangakhekhe ngibuze dadewethu njengoba uthi umani kungumma waleli khaya. Umani la sekhethe emkhulu. Okay. Naye la sekhaya. Umani akakento and umani asimuntu oright ukugula ngathi akasinormal. So njengoba la kukwabo ukuphi yena nje uthethwe ngudade wakhe sethula yini. Okukwena. Okusekhaya. Dadewethu ngiba wokwazi sesibonyana usesibani igama. Okay. Uma ikhulunywa la ngaye lo umbelethi wakho namtjana. Umbelethi wakho. Ngakhekhe ngibuza bonyana indaba exoxwa ngudadewethu la mayelana nekarata lomholo nepasa zakamma ukuthi kuba yini ezingasingakuye. Mina bengiba ukukhuluma la usuka kwakama la. Yeah. Usuke ukuthi bayomkhambisa emntwini kuba kaphile kuhle. Okay. Endweni zepasa nendaba zomholo ukuthi bafuna imkhathi angizazi. Okay. Azange sizwane njalo. Okay. Mina kimi bamthethe ngokuthi bayomkhambisa emntwini ukuthi bafuna ipasa ukuthi kibe klinika ukuthi bafuna amakhathi ene mina umama angeke ngivume ukuthi awuhlala le ayoholela la mina ngisaphila ngisesela ngisahlala la. Asikavumelani njalo. Angivumi vele. Okay. Angeke ngikhona. Nangakhekhe ngibuze sesaminga mhlambe kweliqiniso kangangani ukuthi umani nimthethela ekhaya ngonobangela ukuthi niyofunela impilo erehe mhlambe ebantwini besintu ingasi mhlambe udokotela befana nalezo. Yena wathi basho ufuna baba omunye uyamazi kheweza wamkhalebha before. Okay. So nje ufuna ukuyela kuye. And then ke uma wathi alright akezeke ngoba ifamily beyitsho njalo ithi imkhathi manje ubona iplan ukuthi wenzani kahle. Simthethe ngalokho. And then mayelana nokuthi azange sikhulume naye. Ikinga ukuthi angeke sakhona ukukhuluma naye ngoba vele yonke into yakamani mele umani akazikhulumele nomani ngomunye umuntu noma ukhuluma nento umini naye uyavuma yena. Iproblem bese ibanga kumntwana wakhe. Okay. Because umntwana wakhe nguye obetha istable phezu komamakhe. And umama usele simusa emrwini kuphela. Maka ngasi right anathi ebusuku ahlanga nathi siyarareka ukuthi senzeni because akasi right and sebusuku so umsoko sesenzeni simse clinic somsanjani pasta lingekho. Okay. Right. Sesami umma njengoba uveza ukuthi uye ngale ngakadadabo ngezizathu zokuthi bayomtholela impilo ampore ebantwini besintu. Uthome kuyizwa nini indaba yokuthi kufuneka ipasa yakhe nekarata? 2 weeks back. Ikarata angiyazi, bangitshela ngipasa. Ipasa. Ipasa kuphela yekhathi angiyazi. What was the reason bafuna ipasa yakhe?
bathe basho bafuna ukumkhambisa eklinika ngamangala kokuthi mina bathe bomkhambisa umsiyo le ethulayini le bomkhambisa emntwini wesintu njengomuntu mina ngiba ukhuluma ukuthi angeke abantu abangibanikele ipasa ubanikele nekhathi ukuthi umama ngobolebo bathatha ipasa nekhathi ukuthi uholela ngalo mina ngikhona la angivumi into le iyisho khulu emndenini bathethe umama bawukhuluma ngoba ngiphithi chance bathethe umama nje mina usinosesilo nokhulu azwanwa emndenini nje indaba yekhathi angiyazi ene nemndenini nangabuzwa bomanini nabo bazi ukuthi umama ukhambe ngokuthi uyokulatshwa emntwini akakhambi ngokuthi kufuneka ingikhathi kufuneka impasa. Okay. Now ngiyakuvumela ngiyakuzwa okuchoko sele umani angale okumuntu ohleli nabodade nomndeni wangale ngicabanga ukuthi ngibo abambonako eduze ukuthi njenganje isimo sakhe sinjani, right? Sele bambona ngaleso sikhathi abambona ngaso and bakhona ukubona ukuthi udinga iklinika njenganje bafuna ukumusa eklinika udingeka ipasa azange kho uyicabange ngalendlela ukuthi mhlambe umani okungumakho isizathu sokuthi njenganje bafune ipasa ukumusa eklinika mhlambe ukugula okuthe ukwandanya namtjana ukuragela phambili angaza ngeke wathola umuntu amphatha somjani No,